Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpupul Tuhan, ini Tuhan moderator mo kalasahan. Iban natin kamukatanta namin nag-attensin pag-lecture ini. Inbun na inadlaw ini bukong ko schedule hito ang Ustad Marvin Milvin. So mawawa pag kita doon si Lupuan, awal niya ito mga pagsulat-sulatan ko schedule. Awal hati ini nakauna na ngayong kapwa appointment ang muling proper tuburan sinadal sa suwini. Yang pakukyat na discover suway kahapon doon. Nasa ako na timawag marilong po mga dapat masuk na tumadumin panawag ko marin pag-text ko. Pangawalang ko rapat dawang ko dito ang Ustad Milvin pasalansin. Awan na kaon na appointment, wala ko kaya puwanan. Wala ko kaya sayuhan. Alhamdulillah, nag-amuin pakaradyaan si Iban Yari na kita niyo biharang satan. Magsukol sa Allah Tabaraka wa Ta'ala ini Putrat iradat iman gansahan dari Allah Ta'ala supaya aku yang makasih kami aduh. Bang bukun na hadya pagayin kita ini in kimmatkin pangatayan taniyo in mga hinang ini ibadat bang ilmu pagbisaran na kumpasan ko di nagkaliwan yung mga kaibanan guro ako yung nagpaparikan yung biya mga kainda Dr. Abul Sayyid iban sin kaibanan sumara ba kita nila mag-ibadat siguro kung na kita nang magpuhong law niya iniyaon makadil ka kung pangansiyan dagay na ang lukyaon sumara ba kita nila in puhongan tanyo mahinang tanyo in ibadat sa lugay in dumubon mo nafi masi-masi yan mahinang ibadat. Kung na tayong pagbahasa ng ilmu nafi basahon tayong hadis ini dahin haka sibit-sibitan niyo asal na yan kaya hati-handa niyo sumagawa kalu-kalu on mga ikadugang ta explanation bukong tamaguhon in explanation sa hiduang dito. Aun hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinamon tabi'ang puunan sa ini. Daun sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa ihda salatin. Apabila daw niya miyatayin panubusin Adam mukto dahin kanya ingkatan hinang niya buat malingkan tinggal habbuh rin na tuparakalat. Inhatisin inkata aamalu bangin taon din niya na mahinang-hinang uy napahala. Biyasin sambahayang bang kau hati niya di na makasambahayang na uy napahala niya. Biyasin pagpuasa bang kau di na makapagpuasa di na kau makapuasa uy napahala. Amo rin pahalaan niya, amuin pahala sin amuin kaya puasahan mo sin nakauna. Kataan hinang sin mano siya, apabila di na siya makakausumin ang kanya, huwag na pahala hirin kanya. Biar sin sa pagtunggat ni, pangkaw di na makapagtrabaho, huwag na gatihirin kayo mo. Amo ito yung natin din, ingkata aamalu. Malingkan, aung tu parakala niyalaing kanan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misan kau di makapaghinang hatupar pala ini continuous in pagbihil kay musin Allah Ta'ala pahala continuous in pahala niya ikaysa amunain na ilmun nafi amunain ilmun nafi in pag-iyan na ilmun nafi amunain ilmu magmumpaat aw niyan pamaham ang para daw niya kanganan in ilmu napi subay daw niya bubugan. Okay ato. Oy unsa niya? Sa samara in ilmu sin agama Islam
bisan mo pa yan di kabawbugan asal masi-masinganan kay munafik. Explain nun ta pareho. Bukod na mayan ang pagkanganan napi suway mo kabawbugan. Manjariin pangadji di mo kabawbugan. Di na ka mo misal. Maingat kau hamanasikul haji. Maingat kau hamanasikul haji. Inhatin manasikul haji, ang paghaji. Sumagawa, di ikaw makapaghaji, waisin mo. Nauno, bang kau maghindo hatao, sin manasikul haji. Aun ilmu dito, aun panghaji, mamayta kay mo, bati magmumpaat kay mo inilmu ito. Bang mo kaya hatihan, iban bang mo kaya panghindo, pagka kau di makapaghaji, wayron makatawakkal guru magyan kay mo, di magmumpaat in ilmu kay mo, di magmumpaat in ilmu mo yat tusaw kanta ko ni makapaghaji. Wayron makatawakkal mamisa ito. Walhasil, pangadyan tayo mantik hang kateo, sin hadis, bukon in ilmu ang panganan napi subay mo bawbugan. Dogaing in pahala sin pagbawbug ito, dogaing in pahala sin kakaingat po siningat ito. Ikadwa misal, sa upama maingat kau ahkabud zakat, graduate kau sin Syariah Islamiyah. Tiap-tiap kau graduate sin Syariah Islamiyah, master mo in kahalan sin pagzakat. Master mo in kahalan sin pagzakat, sumagawa, lugay mo tao, di ikaw makapagzakat kay ay usahan mo. Uno, aon makajari mamayta kay mo di magmumpa at in pangadji mo sin ahkamud zakat. Pagka lugay mo tao, di na ka makapagzakat sa baboy usahan mo. Uy, kung makatawakkal mamayta guru, ba't di magmumpa at kay ilmu yato sa di ka makapagzakat. Uy, mong sin, uy, mong zakatan. Damig yan, hambok misal. Hambok misal. Maingat kau ha ilmul faraid. Law sin Nabi, al-faraid ismul ilm. In ilmu faraid amuna in hangtunga. In dadap niya hangtunga dain ha si ilmu. Nisful ilm. In hati sin ilmul faraid amuna in ilmu ingat pagbahagi sin alta pusaka. Amunain nakahipo sin suratun nisa palihalan faraid. Nasa upama maghindo kau sin aturan pagbahagi pusaka, sumagawa wayron alta mo bahagiun, wayron pusaka kay mo uno. Di na yat magmumpaat kay mo in ilmu yato, pagka wayron di mo ramarani mo kabugbugan. Pag di ka makapaghaji, pagka kau miskin tabi atong katabi. Di ikaw makapagjakat, wayroon alta mo abutan sin nisa. Di ikaw wayroon hati niya bahagyon kayo mo. Sabab wayroon pusaka kayo mo. Uno, in mga ilmu yan, di magmumpaat kayo mo. In answer, magmumpaat. Sumagawa, in miyaksud sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habahabit sa niya, ilmun nafi amuna in ilmu sinagama Islam. In ilmu sinagama Islam, kabawbugan mo, iban di mo kabawbugan, masi-masihan magmumpaat kayo. Bang ilmu sinagama Islam, tikang muhadjamari. Dumungog ka niya, aw na mumpaat niya. Tikang mo pa, way pa kaw sumambahayang, way pa kaw hati niya manasbi, way pa kaw dumikir, way pa. Tikang muhadja dumungog baon ka niya, umaten sa disin pagbitsaran tungod niya, pahala na aw na mumpaat kayo. Lingkod mo hadya, dumungog sin amuin, simod sin hisyusyo, mag-discuss ka niya, pahala na. Tikang mo hadya mo'y, uwi mo din sa pagtaaliman, sinagama Islam, pahala na. Ipagsukay mo hadya sa tricycle, mag-attend sin talim, palihalan sin pagtangad di agama Islam, pahala na. Awet to in miyaksun sin Nabi, hakaptangan niya, Nabi. Bang ilmu agama Islam, masi-masi magmumpaat kay mo. Dugaing in mumpaat sin pagbagbubukan niya, dugaing
in mumpa sin ilmu sadya. Duga ingin pahala sin pagbagbog ito, duga ingin pahala sin ilmu ito. So pagawa aun ngiyanan ilmu ni gayro napi. In ilmu napi opposite sin ilmu gayro napi. Mataon ilmu gayro napi. Hangkan na sa yato, piyatanyag sin nabi, in ilmu napi, audit tulawan niya ilmu gayro napi, amo na in ilmu bukul ilmu sin agama Islam. Ilmu bukul ilmu sin agama Islam, ingan niya ilmu nafi. Amo yato ilmiyaksun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakap tangan niya ilmu nafi. Bangkaw taga ilmu agama Islam ilmu nafi, di iyan magkabugto dahil kayo yung pahala niya. Misan pa kaw nakahundong na mga jid, misan pa kaw nakahundong na maghindo, misan pa kaw nakahundong na magdakwa, samantara in ilmu na labo mapatay, ilmu sin agama Islam, misan pa kaw halong liyang lahat, nahahaluin baran mo, di magkabugto dahil kayo yung pahala niya. Sabab ka na, uno yung reason dito, uno yung justification. Waktu kau taga ilmu sa agama Islam, misan da kumanhambog tao, aun na hadday at tumakas na kadugog kay mo. Doon nakataas mimbar, doon nakahalaw madrasa, doon nakahakarandanan, hapaghali-halihan, doon nakataas jeep, hataas kapal, hataas uno-uno, misan da kumanhambog tao, aun na hadday at tumakas siya po sa kanmo. Aun na hadday, tumakas nakatawa kay mo. Sa luway sintao nakakawa kayo mo, mag-amal, mag-ibadat sa magsinila ito, continuous in pahala niya kayo mo. Amo yato in maksud si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakabtangan niya, idha mata ibnu Adam, in kata'a amaluhu illa ihda talatin. Hampuk ini, dahin haparakala, di magkahugto, dahin kayo mo, in pahala niya. Misan pa kaw nakundong na di, na kaw makapaghati niya. Biyasin ibarang pagtuntutin mo, misan pa kaw rin na makapagtuntutin mo, patay na kaw. Misan pa kaw rin na makapaghindo, matay na kaw. Misan pa kaw rin na makapagdakwa, matay na kaw. Continuous in pahala sa ilmu niyo. Amir ko in maksud sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Illa ihda salasin. Ikadua, amo na lang niya, walalun salih. Amo na in anak mo, mahinang salih, mahinang taumarayaw sa baban mo. Dugaing na in sa baban mo pagka siya piyag anak sa bagdaing kayo mo, dugaing na in sa pagka siya hinang taumarayaw sa baban mo. Ikato, sadaqatun jariyah. Amo na ito yung kabayaan ko target ko naman ilmun nato yung sabab. Kahawa ko magdungog bitsara, ang palang niya nga ng ilmun napi, suway bawpugan. Di, bukun in 100% ilmu sila, kabawpugan mo katan, masing-masing magmumpa. Dogain in mumpaat niya, bang munagbiyaw pugan, dogain mumpaat sin amoy nature sin knowledge ito. At nature sin knowledge ito. Knowledge, makawa mo in knowledge sin Islam, asan ang mumpaat niya kayo mo. Nabang mo na bawpugan, dogain in pahala sin pagbawpugan, dogain in pahala sin nature of knowledge kayo mo. Aun counteract niya, aun opposite niya, ilmun gayro napi. Masto kita pa-proper topic tayo insyaAllah. In topic sa bihawon mga umat Islam, amo na rihanan sin takwa. Takwa. Pag mabuga pa Allah tabaraka wa ta'ala. In kapuhi, in manusia, in maksurun sin Allah tabaraka wa ta'ala, hangkan niya biuhi in manusia ini. Supaya aun takwa. Luwa na, in manusia, apabila sila muy pahadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala, wayroon luto, marayaw, kahon pakamatay, amurain takwa. Intanda niya nagparman in Allah tabaraka wa ta'ala, daran sa lipot kadubuan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Patazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Banghinan ko lang ni luto niyo. Luto dahon pa kamatay, dahon pa lamuli. Pagkain kita ni niya ini, ha terminal kita ni ini. Bukon kita ini ha final destination.
Ha terminal kita niyo. Magtakan hadya kita niyo sinamun sa katan matu atau oras niya. Ada pun in situation tadi bihaon ha terminal kita niyo. Nah, lausin Allah tabaraka wa taala fatazawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Pag hinang kamu lang niluto niyo, pag lawag kamu lang niluto niyo, fa inna khairaz zad sabunal mo lato lang na ilabi marayaw hinang luto at taqwa amuna in taqwa. Allah tabaraka wa taala. Menjadi matod manusia magmasahin. Uno itong law niya, paparang busa kuno kapo lang niya, uno ingyanan magpabuka. In pagmabuka pa Allah tabaraka wa ta'ala, di mo yan maparagpo sa hampo perkala. Sumagawa, konsulta in Quran. Dugayin din ha Quran, konsulta in Nabi. Dugayin din ha Nabi, konsulta in mga halul akal. Bang unuin piyaganan magbabuha. Kita nyo. Konsultun ta muna in Quran. Konsultun ta muna in Quran. Di halam sin suratul Nisa. Waktu in Allah tabaraka wa ta'ala nagparman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. In ayat ini dia akni ingkatan manusia magmabuka. Sa wala pa niya piyata dito bang biyarin dagusin pagmabuka. Alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Amunain Tuhan nagpapanjali kayo din hambok paran. Amunain ako Adam. Demikian. Wala pa piyarang bus niya bang biyarin. Puno ingyanan niya pagmabuka. Wa khalaqa minha zawjaha. Iban amunain Tuhan nagpapanjali din hambok paran ini. Limbang niya. Amunain ako Hawa. Wabasta minhuma rijalan katsira wa nisaa. Timaun dahin halua tao ini in mga kausugan iban mga kababayan amo na kita ini. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Kabuga kamu pa Allah tabaraka wa taala amoin tirana in ha kudrat iradat niya piaw niya kamu. Makapag taabiti-abiti kamu, makapag sambat-siyambati kamu, makapag pangayupi-angayumi kamu, makapag asuhi-asuhi kamu. Ha? Alladhi tasaaluna bihi wal arham. Iban kabugaan in arham. In arham ini jamak sin raham. In raham dua in maksud. Aun raham lugan sin bata-bata halong tiang sinina. Aun raham amuna in kasidasa. In maksud sin palmandi wattaqul arham kay in wawi tu harfu ataf. Wal arham ittaqu har ini al arham. Kabugaan niyo lang niya kalu-kalu kamulong niya makabugtog sin pagkasidaha sa antara sin manusia. Atau kabuga kamulong niya, kalu-kalu kamulong niya, magkausal sin raham bukol ni halal. Hangkan sa ayat ini, batsa humbang hapun hawpa ni kaon dito, koneksyon niya ha, farman wattakul arham, atau war arham. Ang panasugpatan tayo niya to, subay na huppa ni ka, subay na auti aunon. Palanjalon tayo maksud sabab, in targeton ko rito, bang uno in misal si pagmabuka. Dia din in kapakahati din manusia haamoy biyaga na magpabuha. Ubusin ayat ini, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sumunuin ayat wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit tayyib. Diha ini dumagbus na in hambuk misal biya din yanan pagmabuha. Lausin Allah Ta'ala wa atul yatama amwalahum duhalan niyo ha mga ilo in mga arta nila ayaw niyo sila tupanga saukat na may maas nila. Kita mo inya to hambok let tumisan sin pagmabuka ko Allah tabaraka wa taala. Di mo kakitaan hanap sul ayat kakitaan mo ha ayat sumuno in misal sin order in order di ittaqullah pagmabuka kamo ko Allah taala. Wala taniw kirakan in pagmabuga dito ha ayat subay na hikar wa ayat subay na in Allah magparman wa atul yatama amwalahum. Dukanan niyo ha mga yatim, ha mga ilo in mga arta nila. Ha? Wala tatabadalul khabisa bit tayyib. Ayaw niyo pagsambian. In arta niyo halal iban sin arta niyo haram. Mana
ayaw niyo sambian, in arta niyo halal sin haram. Kahatian niyo in maksud sin yato. Ini wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, ayaw niyo kaunain arta sin mga ilo, biya sin pangaun niyo sin mga arta niyo. Maka diri kamu kung maun arta nila, banghangan sin sambi, bayaran niyo man sila. Misan sila di nila kaingatan, di nila kasayuhan, ba't iusan mo yung arta nila, suway mo tutumtumon. Pagka bisan yan di kasayuhan nila, kasayuhan yan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Walhasil, in hambok ito, hambok na ito, alamat sin bagbabuga Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian. Kung mawa kita misal hadugay ng ayat, uno naman in mga misal sin pagmabuga hadugay ng isang ayat. Takto kau pa ayat sin Allah tabaraka wa ta'ala halong sin ini suratul ahzab kayan. Ya depan kau surah dulu sin surah yaitu. Lalu sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O kamu lang niya mga taubar iman, pagkawa kamu Allah tabaraka wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, iban mamitsara kamu sin bitsara marayaw, bitsara mabuntun. Walhasil, hambuk na kamatang taniyo, misal sin pagpabuka Allah ta'ala, amunain mamitsara kita niyo, sin bitsara mabuntul bukun dan daun puting bukun akal. Wa qulu qawlan sadida, pamung kamu sin bitsara umamu, sin bitsara kumugdan. Walhasil, in bitsara kumugdan ini hambuk dengan misalan sin pagbabuka pa Allah tabaraka wa ta'ala. Bang intaw magbabuka Allah tabaraka wa ta'ala, di iyan makatawakkal mamitsara bang bitsara puting, di makatawakal mamitsara bang bitsara bingkok bang bukun buntul, di iyan makatawakal mamitsara bang bitsara bukunamu, sabab in pamitsara bitsara bukunamu, in pamitsara sin bitsara puting, in pamitsara bitsara hati niya bingkok, alamat kuway buka Allah ta'ala. Hangkan na yatsupiya sunusin Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bihayan in pag-discover sin mga mana atau akan sin mga maksud hati niya hapag mabuga. Sabab in tabik tanurihay ini pagmabuga pa Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, mattu kita pa surat Ali Imran. Lamsin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Kung kamu lang niya mga kaliman, pag mabuga kamu lang niya Allah tabaraka wa ta'ala sinsabong na pag mabuga, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ayaw kamu magpakimatay bang kamu bukon halong sin ka Islam, ubos siunan sin Allah ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, gayunggong kamu haluin sin Allah tabaraka wa ta'ala kataan. Walhasil, in panggayunggong haluin sin Allah ta'ala, hambuok din sa lagu-lagu maana sin takwa. In panggayunggong hapag haluin sin Allah tabaraka wa ta'ala, hambuok din maana pagmabuka ka Allah tabaraka wa ta'ala. In ngayon dilubid amunain Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amunain al-imanu billahi wa rasulihi. Amu ini in makna sir wa'tasimu bihablillah. Gayunggong kamu, kamput kamu, sin ka kamput matugas, makusuk, haluin sin Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tafarraku iban ayaw kamu magpulak kanat. Walhasil, bang ito magpulak kanat, wayan buga Allah tabaraka wa ta'ala, di malukupin buka. Bang intaw di gumayong kung haluin sin Allah ta'ala, di malukupin buka. Amo yan in pag-discover ka sin mana takwa halong sin Quran. Aun pa, law sin Allah tabaraka wa ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Oh kamu mga tao beriman, labsin Allah tabaraka wa ta'ala. Ittaqullah. Kabuga kamu pa Allah tabaraka wa ta'ala. Wal tanzur nafsun iban subay aturun sin ginhawabaran ma qaddamat ligad. Bang uno na inahinang niya para maadlaw konsum niya. Walhasil, in mag-check hagin hawabaran niya, hambuk din hamasalan sin pagmabuhat. Pagka in maksud haparman sin Allah tabaraka wa ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, bang tayatuhaw pun mitsara, tiap-tiap hambuk daw subay mag-check hagin hawabaran niya. Check pun niya ingin hawabaran niya. Mahinaat iban mahal. Hadum iban adlaw, subay kau sisi mag-check hawabaran mo. Uno na inahinangkuin. Mataod na kayo ni amal ko. Imamo na kalaw niya in mga pag-amal-amal ko ini. Aw na kayo nilaw niya pangadji ko. Unuin pangadji ko ini. Ilmo na kayo ni sinabang isla makahupon. Suway mag-check. Amo saya tuin. Kahupuan sin maksud hapaman sin Allah tabaraka wa ta'ala. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad. Subay aturun sin baran. Subay dilimun sin baran. Uno hinang niya hanataw na para kaadlaw niya konsum. Bang kulang pa, subay niya dugang-dugangan. Bang mangi, subay niya pindahon pamarayaw. Bang makasap, subay niya lanong-lanuan. Amuyat ko maksud wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Manjarin mga yato, bang yato agaron sin tao, amuyat ko hambuk alamat sin pagmabuha pa Allah tabaraka wa ta'ala. Lilingon tayong Quran, katantan order, baita sin Allah ta'ala, simunong haparman, ittaqullah, amuyan in misalan sin pagmabuha kanya. In pagmabuha pa Allah ta'ala mukundahong tumaban. Magbindayin pagmabuha Allah ta'ala iiban sin pagmabuha hapustukan atau kan pagmabuha halapindig at ununo. In pagmabuha Allah ta'ala lilingon tayin mga ayat, in mga orders in Allah ta'ala puas na inhagyapit sa niya, ittaqullah, kita unta pag-unuin mga piyasubli niya rito atau mga piyaunun niya rito order, amuyat ko in pagmabuha kanya. Amuyat ko in pagmabuha kanya. Hambuk waktu nangas Umar ibn Khattab dan Ubay ibn Ka'ab. Pagay mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan biasin kita niyo. In kita niyo apabila maglingkod-lingkod do ka ingin story. Ang na story palihanan pagtanong, luba na tempo pagtanong bumabihaon. Atas jeep, atas kapal, atas uno-uno. Wayroon na story do nila pagtanong buma. At tawain magnegosyo, pilain na untong, pilain kutan. At tawain magdagat, amura. Uno-uno na in major niya, amin in story. Abay makapat na po na yung story, duwan Allah alaihim ajma'in. Bang sila makapaglingkod-lingkod, in pag-asubuya-subuhan nila palihanan sa mga ibadat. Hambuk waktu, iasubuhi Umar ibn Khattab in Ubay ibn Ka'ab. Law niya Ubay ibn Ka'ab, asubon kataw. Tulong na ipagmabuha. Unong tulong na ipagmabuha. Law ni Ubay ibn Ka'ab, ya Amiral Mu'minin. Way ikaw lang niya bakas, nakapanaw lang niya a desert. Ako in desert mataong tuno. Dito hahula Arab, luwa sa Saudi Arabia, ang dito sagbot nila piyanganan na bata to sa Harawiya. Bang di ka to ang sa piyanganan puhong tagatunog, piyanganan si mga tawid ba puhong tagatunog, biatul hat to intugas niya, ilan sintunog niya. Ingan niya bang kabasarap, nabatat sa Harawiya. Nabat sa Harawi. O ikaw lang niya makapanaw, halo pa, aon lang niya tunok niya, alalong niya, Umar may tawakas. Naulong na yung hinang mo. Inhinang ko lang niya, piyatangkis ko lang niya insiki ko bang ako lang niya makakita tunog.
Lalo kulong niya magasubuka ko bang biya din yung pagmabuga. Biadahan lang niya yung pagmabuga Allah tabaraka wa ta'ala. Subay mo kinahon in katantan amuin kabubunsihan sin Allah ta'ala. Subay mo patangkison in ginawa mo. Pangadi aing katan mangibit sa rahapang lubog sin Allah, patangkis indila mo. Subay mo lang may pangadi aing katan, tanlaw niya tikang mangiha at pangatun sin Allah ta'ala, patangkis lang niya insiki mo. Katan tanlaw niya kabubunsihan sin Allah ta'ala, patangkis lang niya ginawa mo. Law niya upa umar, ya amirul mu'minin. Aguyat ko indag pusin pagmabuka. In pagtuntut ilmu, bukod kita hangkan menuntut ilmu supaya kita mahinang alim. Bukod namin ito in objective. In objective sin magtuntut ilmu, doon naka-formal, non-formal, symposium, ta'lim, muhadara, uno. In maksud dito, ilahun ta uno tuon in mangi ha Allah tabaraka wa ta'ala supaya katangkisan sin kita. Uno in marayo Allah tabaraka wa ta'ala supaya ma-apply sin kita ang yating pagbubuga launhi Ubay ibn Ka'ab kan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ini ang sahaba sila kalwa. Ang hambuk poet, in poet ini bang habarang amuna in syair magsasail. In pagsail yan, ang kakong magsail, bahasa Arab sa yan. Bahasa Arab. Sa pag di nakato, napindatan na inra palam. Imbes in kaunan niya, magsair, si'ir, bang di nakato, magsail. In sa'ir lang sin Arab, pagkato, pananail. Sa'ir. Ang mga pananail din ang mga bansa Arab, yan nga ni Ibnul Mu'taj. Ibnul Mu'taj. Ang buki ni Islamic poet, syair Islami. Biya ada mga kanda paradzak. Himbag paradzak ini, poet Muslim sila. Ako niya mga poet bukod Muslim, mga poet jahili, syair jahili. Abay mga sila ini, syair Islami. Lang niya, Halli minad dunubi sagiraha wa kabiraha zakat tuqa. Layo kau lang niya, dahin hapaghinang sinbusa. Lago niya, sibi niya, layo kau, zakat tuka. Amuyan daw niya rin pagmabuka. Kaya dunuba, sagiraha wa kabiraha, zakat tuka. Hali kau lang din hapaghinang sinbusa, dahin hapagdukul sinbusa. Lago niya naka, sibi niya naka, zakat tuka. Amuyan daw niya rin pagmabuka. Wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Hinangalong niya hinang sinta umanaw habawaw sin lupa tagatunog halian niya inkatan kakitaan niya makamudarra. Amuyat tuwang tausubon. Wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Hinangalong niya, inbiyasin hinang, sintao, manaw, habawaw sin lupa tagatunog, halian niya, inkatan, kakitaan niya, makamudarap hapat sikin niya. Abi ito ibag mabuka, daw Ibnul Mu'taj. Hambog sila ng mga intellectual person, mga taong barakal, halul akal, poet siya. Os lang niya, tahkiran na kabiratan, wala tahkiran na sagiratan, fa innal jibala minal hasa. Ayaw ko lang niya maghaman-haman sa ukat na indo sa asibi. Lang mo hinamon mo na din ako ang pagka-insya mo kunda kabayo, asibira, minor na. Fa innal jibala minal hasa. Lisan dalong biya dalong niya imbud na pula yan, inasal-asal niya, hambok dalong sinyakan peke. Kaya kang peke. Impact ini batu asibi. Batu asibi. In mahinang bud matangal, bud dakula, uno na bud, bisan bagay din na yung lago, in asal-asal niya lang sinyakan ang puta peke.
Mamang in makasudnar ka sabab sin kabair, sabab halian nila na. In kamatauran makapasud manusia panar kaamoy mga dosa sa gair. Sabab lang niya, sa gair na sayan. Simple na yan. Nandiyan siya magangang pagka simple na. At tumaka-tumaka, magtatawag, mahinang labi dahil lago rin ang buda pula. Nabiyarin pa di siya mahinang, di siya manaraka, waliyang billah. Hanggang ito, lamhi, iniibul mutaz, wala takkiran na sagiratan, innal gibala minal hasas. Ayaw kang maghaman-haman. Saukat na indo sa asibi, di na kang magangak minang kanero buktul kanya. Bisan dalawang na inbol, day na hambuk, pergi hambuk batu asibi, abet mahinang bol. Walhasil mga umat Islam, lausin mga tauhadul akal ini, in alamat sin bagbabuga Allah tabaraka wa ta'ala, subay kita mahalik din na pagkinangsin dosa. Subay kita mahalik din na pagkinangsin dosa. Ayaw kita maghaman naman. Sa ukat dosa, bukun kabair, in kaunan niya sa gair, biyan na sinagir to, misan dain, law niya bud, hambuk, dahan kakumpul na bihayan, batu atawa, lupa, ang pamahinang bud. Mga umat Islam, dakulain pangadyan makawatan yung katukusin pag mabuka po ang baho tabaraka wa ta'ala. In katantaan amuin piyag tuyuan sin manusia. Dapat siya mag-ilmo, in maksud dito, supaya niya kaingatan puno in takwa. Dia aksya mag-iman, hambok rin maksud, supaya kaingatan niya awang takwa. Supaya kaingatan niya, supaya kahagaron niya in ini takwa. Misan pa kung taga-ilmo, bang di mo ba daw in takwa? In ilmo mo sa bagat in English equals nothing, biya sin way. Misan pa kung taga-iman, bang in iman mo di makagaus mag-produce kay mo takwa, your iman is equals nothing law niya. In pamarasa, biya sin way. In ultimate objective sin Islam, paano na manusia, ano na in takwa. In iman yatto, iwan sin ilmo yatto, katan yatto, hati niya kakayaan sadya supaya madawat sin manusia in takwa. Patazawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Magtuyo kita niyo maglawat sin ilmu sa bunal, ilmu nafi supaya makawatan niyo iban kaingatan niyo in takwa. Magtuyo kita niyo magpaun sin iman mapagod halong sin pangatayan niyo supaya maproduce niyo in takwa halong sin pangatayan niyo. Takwa in importante, takwain apa sunnah Allah tabaraka wa ta'ala. Di mga yato min sadya biadinin kakawa mo sin takwa. Takwain apa sunnah mo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Balikan ta, fatazawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita paayat sin Allah tabaraka wa ta'ala ang to relation ni ayban sin topic ta takwa. Aun para sin Tuhan ka Rabbul Alamin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di ayat ini intanda sin ayat ini serius in Allah tabaraka wa ta'ala in mamitsarakan niya sumapasya. Pagka-informan sin Allah ta'ala to klase aun wairun sapa na kalamut aun hadja bundal-bundal niya yan mga inna atau anna aun niyan wairun sapa na kalamut iban wairun pamisan bundal-bundal niya na depende. In miyaksud sin Allah Ta'ala in piyaturunan ni ayat mu'min malunukin pangatayan bukun na siya barhajat magpakatusapa iban bukun na siya barhajat magpakatubundal-bundal. Sumagawa, ang pagkita sin Allah Tabaraka wa Ta'ala in maksud, in kauman piyaturunan niya ayat atau piyapuglanan niya sin ayat amuin mga tao tagapanipo mga taga kamulapikan sabihan wag katabihan aw dito bunal-bunal niya pagawa di siya magpalamod sa pa
Sa pagkita niya in mga kauman, piyakugdanan niya sin ayat, mga kauman matugasin pangatayan, amo na sayan, hati niya ini, in piyadamuran niya sapa, biyan mga wala asri, wal duha, wal syamsi, wal qamari, wal najmi, katantan na daw kakarupul kasam. Piyadamuran sin Allah tabarak wa ta'ala sapa. Ayaw na kita mag-usul sin niya to, mari kita pakuin pagtuwi. In maksud sin Allah tabaraka wa ta'ala sima pa siya sa bunal-bunal kuno in manusia halaw kalugian. Ang tafsir niya labi khusrin, labi syaqin, atau labi siqaqin, atau labi nuqsanin. Simula ito kata. Sima pa in Allah tabaraka wa ta'ala in manusia halong kalugian, halong kapulangan, bukun kompleto, halong kabingsanaan, malingkan, aun miyalingkan na niya illa alladhina amanu, malingkan na inupat parkala ini, miyalingkan ang sin Allah tabaraka wa ta'ala. Illa alladhina amanu, wa aminus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Huwag pa kita magjagjag sin maksud ini Imam Syafi'i namong rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Law sin Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, law lam yunzilillahu tabaraka wa ta'ala suratan gairaha, laqafatin nas. Bisan palong niya, uway na in Allah ta'ala nagpaturong dugaing surah, amura ini, bastante lang niya manusia. In ayat ini, bagay ito jagjagong nakakanin maksud niya, mamit niya in katan hikarayaw, iban hikasan ng sin manusia. Mamit sin ayat ini, sin surah ini, in katan hikasan ng manusia. Ang kanay ito nakapamong ni Imam Syafi'i balikan tabiasa lawa, law lam yunzilillahu suratan gairaha laqafatin nas. Bisan pa in Allah Ta'ala uway na nagpaturong dugaing surah, ayat ini, hadya atawa surah ini, tanto lang niya, mamarahi na lang niya hamanus niya in ayat ini. Maita. Inmiyalain ka lang sin Allah Ta'ala rito, ayat ito, ikaysa bariman. Bangitaw bariman, di na sila malugi. Ikalwa, tao baramal saleh. Ikaupat, tao amuin magtaadbiti, dumaha iban niya, pakasabunnalan. Ikaupat, dumapa iban niya, atawa manaabit iban niya, dumamagsabar. Manjari kawayan kutat sundi mo na bainal imani wal amali salih. Aw nafto kahaba ako makarungog bitsara mahunit lang niya lawagol in pag-iman day na pag-amal. Amoy ni in subay pagtabangan taniyo pahamon marayaw. Itanda niya piyaunasin Allah tabaraka wa ta'ala in kalimat iman ang paamal. Sumagawa hapamahang taniyo bukun niya Tuhan kan piyaunasin Allah ta'ala in iman dahin haamilu salihat manunjuki mahunit in iman dahin haamal. Sumagawa manunjuki pagka in iman mahinang sarat kasahan sin amal. Di tayo maun in amal bang bukun base sa pamarat saya. Pagayin amal, bang bukun base sa pamarat saya, nga ng taklid. Itaklid ini simut-simut. Ang panganan hati niya in amal, bukun simut-simut, subay tuod base hapag kahagad niya. Ha Allah wa ta'ala, atawa ha Nabi, atawa ha agama Islam. Hagkan niya ito piyauna, in iman day na amal, pagkain amal, subay tuod bason, hapag iman sin tao, ang panday mo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Abit in reason, hagkan piyauna sin Allah tabaraka wa ta'ala, in amanu, iban sin amilu salihat. Sumagawa, habugat iban gaan, haluhay iban hunit, di ako makatawakal mamitsara, mahunit in iman lawagol day na amal. Ada yang amal saleh.
Di ako makabinsara, mabugat in iman dawagon, din amal sali atawa, mabugat in amal sali. Sabi ini, explainon po, in pahag, supaya hati niya ini kawakan taniyuhin. Kasabunala bang haun rito imangunit. In amal, bahagi magdoa. In amal ini, bang bahasa hunta bahasa sino, mana niya? Hinang. Mada rahmalun ini hinang mo. Hala amil tasayan nakahinang nakauno. Ya, bahasa Arab yan. Ordinary yan, amal, hinang. Insane, habahasa ta, mana niya? Umamu, umugdan. Amal saleh, in mana niya? Hinang, umamu. Hinang, umugdan. Valid up, righteous deed, righteous up. Apa itu tafsirnya? Hinang umam, hinang kumugdan. Bukunin niya ng amal salih, magsambahayang hadya. Bukunin niya ng amal salih, magnaik hadya. Bukunin niya ng amal salih, magtasbih hadya. In niya ng amal salih, amunain hinang umamu. Hinang umamu, hinang kumugdan. Dia ini bihagi sin ilmu luwa in amal padua bahagi. Aulaw niya amal ibadah, aulaw niya amal muamalat, amal muasyarat. Amalat ini hababaan sin amal. In piyabibidaan niya iban sin ibadat. In amal na ibadat, biyan na sin magsambahayang. Amal, ibadat. Biyan na sin magpuasa. Amal, ibadat. Biyan na sin maghaddi. Amal, ibadat. Biyan na sin magzakat. Amal, ibadat. Katan-tan hinang piyang daakan sin Allah tabaraka wa ta'ala aun dalil parmaniban din. Yan yato ibadat. Al-ibadatu imun sa'i'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwalin wa af'al. In ibadat amuna in katan hinang piyang daakan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Kapugan niya, kababayaan niya. Ibadat yan. In muamala amuna in mga hinang pag hinamon sin manusia, bisan sila di daakon sin Allah Ta'ala. Example, biya mga mag-asawa. Bisan kau di daakon sin Allah Ta'ala, asal ang baya ang hamabayan. Bisan wayroon order sin Allah Ta'ala, ibaway ang baya hauso. Biya sin kumaon, biya sin magtamong, biya sin matug, biya sin ini mag-usaha. In mga yan, muamalat. Muamalat. Lamod day sabihan halikusan simpirngan ng amal. Hanggang na pangadyan ta niyo marayaw. In amal salih maksud hinang umamu, hinang kumugdan. Manjari sa pama, utangan tahambuk question. Utangan tahambuk question. O no tuan, pagkaimana sin salih, umamu, iman kumugdan. Uno, ako na hadya baka ko, iban amunahat jabaha in papugdanon ko, in ibadat ko, in muamalat ko, bisan na baha in papugdanon, okay na baha Allah Ta'ala? Biyanin in answer. In answer, ang kalbusari sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya. Biyaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya, ang hambu tao, dahil mga Banu Israel, tempo na una. Law sinkap tangan sin Nabi, in usog ini, in tao ini, wayroon hinamon niya duwa in ha, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu. In maksud sin ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, hapag ibadatan na hadya, mag-ibadat. Bukod niya ito, in maksud sin ya Rabbu, ya Rabbu, bahasa, mangduwa hadya. In maksud sin ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, mag-ibadat, kuminang sin ibadat. Malaingkan daw si Nabi, wa mat'amuhu haram. Ikataw niya haram.
wa mashrabuhu haram, in pangawain panginom-inom niya haram, wa malbasuhu haram, in panamong-tamong niya haram, wa gudhiya bil haram, iban simbaran niya haram, fa anna yustajabu lahu, biya diindaw niya in katay masin Allah Ta'ala sa mga ibadat niya, bangbihat tuwing kahalan niya. Diha hadis ini, hakal besar ini, maksud lang niya, amal salih, subay paamuhon karwa. Paamuhon mo in pag-ibadat mo po Allah Tabaraka wa Ta'ala, iban, paamuhon mo in muamalat mo. Di kau makasud halikusan sinuin, ngiyanan sin Allah Ta'ala, wa amilus salihat, bang amur in kumugdan kayo mo in pagsambahayang mo, wala kimugdan in pagkauntuon mo. Di kau makasud palikusan sin amuin piyamong sin Allah Ta'ala wa amilus salihat, bang amur in kimugdan kayo mo, pagdikir-dikir mo, wala kimugdan in pag-anak asawang mo. Di kau pasurun sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, palikusan sin amuin pagbahasahon niya wa amilus salihat, bang amur in kumugdan kayo mo, pagdaawa mo, pagdi mo, pagpuasa mo, wala kimugdan in pagtaymang mo o pagmaas mo. Muasara. Hanggang na ito, di takahati hangin piyaglanan na amilus salihat, bang di mo na mabahagi in amal barwa, amal ibadat, iban amal muamalat, iban amal muasara. Maluhay na hadjabit sa hunsin manusia, inaku ini japat na. Hanggang na, bang ako in papamisarahon, karena sin Allah Tabaraka wa Ta'ala mahunit in mag-amal salih din sin mag-iman. In iman, bang na kau magkahagad, Allah Ta'ala rin Tuhan, huway rugain. Bang na kau magkahagad, in Nabi Muhammad, siya in hinapusan sin Nabi, huway rugain. Bang kau magkahagad, aun at daw akhirat paghukuman, buyong nintaw katanta, aun surgay manaw narka, bangkaw magkahagad, aun malaikat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, butang maghapunta, magkahagad na to harpun imanunong, di na magbarba yung pangagad mo, di na magpinda, asa din ikaw yan, taga-iman na kau. Sa imanglit kay mo, magbago sin amal mo, mahunit. Umamo na yung pagsambayang mo, wala imam mo yung pagpuasa mo. Imam mo yung pagsambayang mo, iban sin pagpuasa mo, wala imam mo yung paghaji mo. Imam mo yung sampay paghaji mo, wala imam mo yung pagpitra mo, pagjakat mo. Imam mo sampay pagjakat mo, wala imam mo yung pagdamo sin anak asawa mo. Piyasaran mo yung anak asawa mo, bisan way tirong, bisan di maghijab, bisan way piyasaran mo. Imam mo yan tuloy. Bunal na, na yung pagsambayang, imam mo na yung pagpuasa, imam mo yung pagjakat, imam mo yung paghadisa, wala imam mo yung muasara, wala imam mo yung muamalan. Apa, in miyaksun sin Allah Tabaraka wa Ta'ala haparman niya, wa amilus salihat, amunain mga sila, nag-aamal sin amal imam mo. Lamud dito in ibadat, iwan lamud dito in muamalat, iwan sin muasara. Hagkan na, bang ako yung magnasihat, ako yung bumutpa, di ako magnasihat, mahunit in iman daw akong day na amal, in iman maluhay. Amurain kalilikawan sin iman, kalu-kalu kong magbaruwa. Kalu-kalu magbaruwa. Hanggang na ito ang parman niya, sumastakamu. In maksud sin Allah Ta'ala haparman sin mo istakamu, amuin, istiqamat ka, hati niya, di na ka magmurtad. Pagka kamatauran din ng mga early Muslim, hatin po si Nabi, hatin po si mga sahabat, sumud pa aga ma-Islam adaw ini, magpasahadat sila, lumabay ito adaw magmurtad, magpinda sila agama. Lumabay ito bulan magmurtad, lumabay ito taong magmurtad, apostasy, magpinda sila agama. Hanggang ito aun duhul sinayat, illal ladhina qalu rabbuna Allahu sumastaqamu. Sa unat tuwing mga sila, mamong na, sumanggop na, sumapa na, jumanji na, Allah Ta'ala rin pagtuhanan na mo, huwag yung narugahin, sumastaka mo. Upos ito, muntulan na sila, tumutog na sila, mag-istikama na sila, di na magbarbain dyan, di nila yato, di na napindahan yung pag-iman nila yato. May ito mo sa sinistakama.
na tatanadzul alaihim malaika. In maksud dito, aw istaqama pagka subay na rin mapindahin pag-iman. Aburaya to in danger sin pag-iman magbarwa. Pagka in tempo na tauna, hatag ko sin Rasul, bang in Yahudi, in Nasarani, in Majusi, sumud pa agaw Islam, paparihilon sin Nabi, pledge. Papaangkat ni lima niya, papabitsara sa simbitsara ini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Wa ashhadu anna Isa ibn Maryam kalimatuhu rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ashhadu anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur. Katan manusia in asal-asalnya Majusi atau Nasrani atau Yahudi hatip po sin Nabi bangyat to subod na paagam Islam papasahadahun sin Nabi bihaini amayat nga atin na pledge naman jari in maksusin Allah Ta'ala sumastaqamu amin tumutog na sila pledge nila yato di na sila magpinda, di nila na barubahan in pledge nila. Amin ito in maksud sin sumastaqamu. Manjari, balikan tayo pitsara, amura yang in danger sin iman, banghad ya mabarubahin pag iman mo. Siya pag di mabaruba, maluhay dawagon in iman. In mamulit dawagon, biadiin in pagpaamuta sin paghinangta. Biadiin in pagpaamuta sin paghinangta. Amuyat ko mga umat Islam, in hikarwa. Giaran tulan sin Allah Ta'ala atawa miyalain kanan sin Allah Ta'ala di sila namud malusum di sila namud malugi di sila hati niya ini jauh jana amunain illa alladhina amanu wa amilus salihat. Diha ini bangkitan yung mag-iman po Allah Subhanahu wa Ta'ala iban mag-amal kita niyo salih, inhatin amal salih, in kataan-taan kakahinang sa niyo, umamong na tuod. Nadisa diha salih, isplinon tayo maksud salih, in salih ni valid. In pangasuguri, valid pa kain. Valid kan siyo. Out ni valid pa existing society ta, invalid pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aron invalid pa existing society sa valid pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Valid pa kain inbitsarahon sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Valid pa kain subay valid pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Umamu pa kabayan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bihaya. Biasa mga magtiyaon ka, magkawin ka. In pagkawin mo Muslim, invalid billo, invalid. Sa pagkatupo Allah Ta'ala, valid. Kita mo? Bukod nisisita, subay valid matu, sa subay valid pa Allah Ta'ala. Ang may tingyanan, wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Subay valid pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bihadiinin kakaingat mo, inhinang mo, valid pa Allah Tabaraka wa Ta'ala, subay ko makahati-hain mo sinawang Islam. Hanggang na yan ang kitab piyak nga ng ilmul fiqh, kitabul fiqh. In fiqh yan, mana niya jurisprudence, biutang doon in kitabut tahara, aturan paglisin, biadin in paglisin, valid pa pangatutsin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biutang doon halusin fiqh, kitabus sala, biadin in pagsambahayang, valid pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kitabut zakat, biadin yung pagzakat, valid sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kitabus siyam, biadin yung pagpuasa, valid sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kitabul haji wal umrah, biadin yung paghaji, iban yung pag-umrah, valid sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kitabul itikaf, biadin yung pag-itikaf, valid sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Matawag itikaf, kung valid sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikaisa, bangkaw mag-determine hambuk doon tartanto pag-itikaf, invalid yan, bid'ah. Inyanan itikaf,
Al-muqsu fil masjid lil ibadah. Sumagawa, mawatan ng itikaf, bangkaw kumuha dahil halap sin masjid, huwag kumuha. Atau mag-itikaf, mag-story, bukod na halap sin masjid, ini ito ikangan itikaf. Hanggang na, inkatan-tan hinang, subay paamungon, subay balid, hasarasin Allah tabaraka wa ta'ala. Hanggang na ang kitabul fiqh. In fiqh ini biya na sinagi, iyan doon halong niya, na pun inkatan-tan ang mga hinang, subay balidaytun ta, hasarasin Allah tabaraka wa ta'ala. Ang halong sin fiqh, kitabul nikah. Alam halong sin fiqh, kitabul faraid. Ang halong sin fiqh, kitabul ayman. Ang halong sin fiqh, kitabul luqta. Kung tayo natin sin luqta, at sin luqta, kabatan. Nabi adin pagpamo, latag na tumunta para kaingatan tayo maksud si umin hati sa sali. Pag ikaw makabak cellphone, bukon tiyaw palang bulsa, patayong supaya rin kumatingog bangaon, supaya rin makring bangaon mag-miss call. Sa pag ikaw makabak cellphone, supaya i-announce pagkamasjiran adaw sinang katawin ng lugay. Supaya i-announce pagkatabu-tabuan adaw sinang katawin ng lugay. Bangkaw makabak cellphone, supaya i-announce pagkarandanan ng katawin ng lugay. Supaya na makaabot ang katawin, uway noon gumuhatag na po niya ang pahalal kayo mo. Bihatuin ang pakanganan sali. Minsan na kumugdan yung pagsambahayang mutahiyatul masjid. Usalli sunnatul tahiyatul masjid raka'atayn ni dentala. Allahu akbar. Umauna yung pagsambahayang mutahiyatul masjid. Bangkaw makabag cellphone hitapok muli mo hinangunin bihato hi-anawan sa lumang katahon. Di ang makasul pa lang sindi ko sa tingyanan wa amilus salihat. Iman mo yung pagsambahayang mutahiyatul masjid sa wala imam mo in aturan sin pagdamulok tayat to. Mga mag-Islam, mararat ka pakatawa, ini, in pangadis in Islam mahonis, di mo makawahan ka, dami mo makawahan ka binit, di mo makawahan ka pito. In Islamic jurisprudence, ano na lang niya, Islamic, fiqhul Islamic, so may pagkadian katan, iyan doon halong niya in aturan sin pagpakugdanta sin kakahinang takatan, supaya in hinangda, sumod pa kakahinang sin sali. Inshallah, Abiyat ko inyan wa amilus salihat ng umat Islam. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Nakun ang pasurvive in wa amilus salihat, subay aunun wa tawasaw bil haq. Subay manu siya magtabiti-apiti, pahinang maraya. Pagkatan ko sa ungalan, wa tawasaw bil sabr. Iban subay ang survive in tawasi bil haq, subay raaw naman sa insabar. Ang pata explain in al-haq ko iban sin sawar, subay na ikadwa tamarin sa Allah bangunubos. Last bihaong topic ta, kipag justify po sin amuin Islamic jurisprudence atau pangadisin Islam. Matawag magiyan daw niya. Bisan ako rin ang mga madrasa, kahatihan ko ng agama. Ang kitab paghiduan ng mga college, entitled niya, in Islamic Law and Jurisprudence, authored by Dr. Abu A'la al-Mawdudi. Ang dito, misalan niya, nagdihil misal, si Dr. Abu A'la al-Mawdudi, hataw awam, biya sin taubuta. Intlaw na intao awam, di niya kaingatan umin piyagganan agama, biya na sin taubuta, di makita umuno. Ang hambuk buta, sa lugay niya, makita pa, way pa kimangin mata, way tuod bakas makita unta. Sampay siya na buta. Ang makto lang niya, ano lang niya, Indo iniwaka ko lang niya bang biya din yung unta, lugay ko lang niya tao, way ako lang niya makat nakita unta, sambilyari ako lang niya nabuta. Naampa siya diya matupa unta, diya siya sin hambo kuan niya matupa unta. Tagna piya kamput ka niya, ikikot tinunta. Kamputin niya, rin na lang niya inunta. Nauna yung mabisan niya. Ando, inunta daw niya, biya lahat ilaw niya lumingkan niya mo.
Ang panaisap siya dia matupatay nga sinunta. Biya kamput ka niya, intay nga sinunta. Unin na bicara niya, ando lang niya sinunta, biya dahati daw niya dahon marang. Ang panaisap siya dia matupapasin unta. Huwag ko lang niya kaya kamputan na yung pasin unta. Ando lang niya inunta, biya dahati daw niya batang buyo. Iyang panapiyak kamput ka niya ibaran sinunta katan. Ando lang niya inunta, biya dahati daw niya batang buyo. Walhasil, di niya ma-describe inunta katan. Di niya mabisa inunta, biya tamo, biya sa pisa inunta, upat ini pang-describe niya. Biya lubikan niya mo. Biar daun marang, biar batang buyok, iban biar batang bau. Amo na yan inta ubuta inatay di makakangan di marayo. Bang nakalanduin kehatihan niya dun biwan istinja, sampai mutiin pungut niya, sampai mapatay, wairun na wayan niya diskato niya dun biwan istinja. Amo na ito yung kehatihan di agama. Amo na ito yung kehatihan di agama, dun biwan istinja. Okay? Bakit mga hinangin kamubihan niya ang mga tradisyon atau mga kunito? Ako na sin agama. Bang nakalang yung concentration niya magpayo-payo pa bulan sa parang wasulong in agama. Amahan bang siya dita ang magkinangbihan. Bangin kabiyaksan niya maginang talita yan pang bulan maulog. Alam mo na sin agama. Makamabang ang magyang kanya ay oy sayang diaben sila. Makampun tabiya, bisa din mga kita niyo tabiya dong katabiya, buko ni Nikuan. Bisa mga kita niyo magdala awa pagtatabli. Aun waktu, aun napanganal, aun mula ipiyag nga ng agama, ipagtabli, huwag yung agama na rin. Tapos, di niya ma-describe yung uno to din rahul, uno to din piyag nga ng agama. Apay na agama, agama ini, ibadat ibang muamalat. Dahil mapamo sa Allah Ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ibadat ibantin muamalat agama yang ketat. Ketat hidup ibantin manusia agama. Agar na mga umat Islam, subay kita niyo magkasi marayo, magsukul-sukul kaniyo, labi pa Allah tabaraka wa ta'ala, itong kubang ako ay na nagsa, hikahangpo na tag-isa Ramadan tatakakulitan. Buhay pa hindi patol hati Abu Bakar, hati Sulaiman, matahod na nawa pa din patol kami, Allah yarhamuhun. Bangman sila po surgang sin Allah tabaraka wa ta'ala, iwan hisusu na rin kato niyo amoy doon na pulpundi, wain hadunya, bangman sila po surgang sin Allah ta'ala matanta. Itong po, waya po insyaAllah, waya po sa hikahangpo na tag-isa sin Ramadan, tatak na hati ako rin kanyang kakahapa Ramadan, mahuli rin ito, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pambalikan mayang mga Sabtu balik insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Magtutulpaton ang mga sa sila mo tungkol si kahalan takwa atau kanilang sinamal salih. Alhamdulillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu yaon upang na mo in pagpangasuho tungod sin maudo atau ang kapangadyantan ngayon doon isusuling kanyo ang pangasuho atau kan magkalakihan magpasawa sin pagkalakaina mencari na kita ng mga suho. Inshallah. Tutupad siya po na ulit sa goyawan si Tuma. Limited in question. Ang pangasuho ka pa, kayo na sabi ko talaga ilumi natin. So, minsan, bisa din naman, basta rin muna, kasi para ng para. Dito ka ko ya, pag masuwag para sa stop, niya niya magkinaman no, 50 ng 5 mara sa palot. Correct in pangasuho. Nabitsara ako kaina, bisan ilmu sin agama Islam, bisan di kabungkulan, bang ilmu sin agama Islam magmumpa sin barantin ilmu baso. In ayat sin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini dito implication niya malaw. Bang muri baupugan in ilmu sin Allah tabaraka wa ta'ala sabab karna wala simut in saraf niya kayo mo. Biar hindi ka makapagdakat kay way pun atamu.
di ikaw makapaghaji, wayroon ipagsukay mo, na magpahala kay mo, bisan kau maghindot sa manasipul haji atau pagjakat, ikaw makapagjakat, ikaw makapaghaji. Sa bang mo, di kahararon ng ilmu ini, sa bang magnasihat ka, magsambayang ba ka mo, sa di mo kahagaron in pagsambayang ba't parlakan, bumakadya ka, inya to rin magmumbahat kay mo. In ayat sin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Aun ba ini pihak kubdanan sin Allah Ta'ala bicara. Aun mga sahabat kaibanan, haway panadeclare ini kuno, hatempo nila, nangimba-imba, bang mahipaway bumbuno. Hawak to aun na yung buno Madina, na timaykod sila, di sila mabaya lumamod. Nalaw sin Allah, lima taquluna ma la taf'alun, may taan niyo imba-imbahon, may taan niyo hati niya ini lawag-lawag amba, di ka mo mabaya kuminang kaniya. Dabang inhinang, kagausan tayo namon, biyasin magjakat, iuto tayo di magjakat, di magmumpaat katuin ilmu tahatong jakat. Kaingatan tayo ilmu sin paghaji, iuto tayo di maghaji, bisan kita magkagaus, di magmumpaat katuin ilmu yato, sabang mispuin kita magmungkir kaniya. Ang yatuin maksud sinayat itu insyaallah banta mungkirun hati sin mungkirun ini saggaan sin pangatayan ta reje kun sin atayta in pangadji ini nabi sampayang kaingatan ta atawa imo na sin agama Islam bang reje kun sin atay mo di yan magmumpaat kay mo bihatuin sarahani. Okay na tuan pumunta alhamdulillah. Alhamdulillah masawa. Why na rin doon pangasubudo kayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Question to pasal sa ini. Pasal katapik pasal 4. Dia dapat pakai ujian masjid dia. Tahiyatul masjid. Itikaf. Bos kahikahan nento si kami. Duman na dito ang kanibungan na madye maluso. Apmaya ay kaya kita lahat talatak ko. Mo mag-itikaf hap Isabela atau hap Sambuangan atau hap Lamitan hap tipu-tipu. Dake usine hap tu si masjid kalau kelas si tipu atau tinay mamalaile atau matuin. Saya mestinya kebalik. Ya sabi acelan. Bakas tuh sabian. Sulutut karimpuan. Bagian yang question masa tahu kapuan, saya mengiakan saya ini. Bang Mertin Hutut elen pagpunan sampai aku lambut ku si Sobela. Bang Mertin Hutut di Demsara gehepan keedanan iti kapaya pagpun tertebi kahabahan lumaat. Suway kapelenen multaka ihati ng pagbakbakan sabu-sabuan na diyan. Pagka bang ilan itikap bang kiyo mag-determine no na kiyo dambuwa sangin miya na da pag-itikap asal iyan bid'ah si Rasulullah SAW. Pag-itikapin anytime ay ina oras. Bang kiyo no na hadi dambuwa sangin miyan pag-itikap iyan bid'ah. Iyan. Sa ilan malay sa Belalay, ako pandandangan pag-alay nindok pugay kebidaan, enanak kumulta kagay kumakadres itikap. Pagkabang kumatok makadres itikap, bumalang jumaat ka dyan sa di lamod kumagin ng bidaan. Gay makadari nadres itikap, tartan ko sa amin, itikap inin anytime, bisan subo bihan na 12 bangkyo para sa masjid inalena ng itikap. So, elen nalay multaka. Na, sebutan kanihat dyan may mga na itikapin, pwede teman kinasawhanin. Sebutan kanihat dyan, magsabot-sabot umatin. Inin, itikap ang maksud ng mag-itikap, teluro masjid palabi ang ban masjid sinduan itu dan dunia ini. Kesa masjidil haram, kadua masjidil aqsa, katelu masjidun nabawi. Bangpuas ang bantelu masjid iyan, gana pagbedaan masjid si Sabela o masjid si Kalibungan. Gana pagbedaan masjid si Malusur o masjid si Mayahay. Ganiya pagbedaan masjid si Mayahay o masjid si Lokbait. Ganiya pagbedaan ne. Sali masjid iyan kemon bangsa di hadya ang bandiyatel masjid diyan ang masjidul haram dok masjidul aqsa dok masjidul nabawi. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam
la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Gak niya kepetutan di magpalabiling mandi, palabibi niyak bin simetin aman bisik sinduahin, malingkan tel di rumah di. Ia patut asal palabibi ng pangatayan di. Pena Masjidul Haram, Masjidul Aqsa, wa masjidi hada. Duk masjid ko si Madinah ini niya. Sa ina malalaman, bang maksud dan duk itikaf luhadja, bisan kita di kanibungan, bisan si tubigan, bisan si pali, bisan si po. At agantang ne, sumagawa, bang multa ka, bayar kayo pakalibayan, bayar kayo pakalitaklim, kapsabila kayo. Yay paramihan nila, ipagyan niya bayan niya taklim. Sa pagbiya ilmo lay, sa pag-itikaf lay, gaan niya pagbidaan na bisan kayo antag makin mag-itikaf, bang hadya magbitian, pagjamaahan to hadya. Magsyukur tuan, si question mo lay. Nah, so na pa ako pa ni habok pa subok kay sulat. Alhamdulillah. Katon ikaw man ni magpapunto sin pangasuho ni Benya Bus. Pangasuho lang niya. Bang kita kasagiran sin iro basa atau iro tahay. Unin hinangon ta amoy masahin sa bahayang. Mabawang pangasuho sa ikaw mo ko. In iro haram bukan laga. Tung kaginis ina al-haram salasatu anwa. Haram mukhaffaf, haram mutawassit, haram mughallas. In mukhaffaf amuna in ihisin bata, amu bata way panakakaundugay din nakakasina. In mutawassit amuna in mga najisgay bana. In mughallas amuna in najis iru iban tabiya habang lumusin kita ni katang babu. Manjari ini ro. Ini Imam Syafi'i nagiyan. Banglaw niya kau kaya nasagid siniro subay kau nang niya magsartun. Dugaing din hugasan ibang tubig, subay lang niya ganapan hugasan ibang lupa. Ikapito niya lupa. Yugsal bilma ihdahunna biturab. Pag uus mo hati niya ini ilugon sin ibang lupa, bumlawas sin tubig, malisin na kau. Sumagawa, lausin mga pukama, banglaw niya sobrang basa, biyasin tempo ulan, at halom kau dagat, halom kau tubig, iban niya, bisan mo na sagit, di yan subay salto mo. At isa, takay ka mo sibu-sibu, huwairoon basa-basa, bisan na pumanpulas, tiranan, mikit dito'y bulbul, mikit dito'y nuno, bukod na lang niya kailangan subay sa tunun. Abura lang niya kailangan subay sa tunun. Banglaw niya, ikaw inbasa tahay siya, siya inbasa tahay ikaw. At ano na basa-basa tiranan, mikit dito bulbul at ano na, sabang kamu tahay sibu-sibu. At tawakan basa tuod kamu lando. Hati niya ini, bukod lang niya kailangan subay sa tunun. Amo ito inagis si mga pukaha. Amo ito inagis si mga pukaha. In mana si pukaha ini, amo in fakih, atin na plural sin fakih. In fakih ini, amo in mga tao malantas in pamahang, hangok kumansin sa sin agama Islam. Fakih, juris lang din anggalis, juris. Malantas in pamahang, hangok kumansin agama Islam. Alhamdulillah, gawin na time taniyo. Pangasuhon niyo, balik na insya Allah subhanahu wa ta'ala tawan niyo. Pagduahan tayo ng hambok-burot. Hambok na kuman, insya Allah. Hambok na kuman. Mga bagas na yan, hindi na makatari. Balik na kuno pang mga paimam, balik na pang mahaba ang kalahingan ng puwa-puwa dyan. Buhay na, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dito tayo napatugtuban tawaan niya ng pangasuho na yan balik ang pakinsum atau ang pagbalikan siguro tayo biya ka napatuan sa Basar Ismail. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala tugtuban tayo ng pakarajaan tayo hadaw niya sindoa kadoan tayo. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عسرا الا يسرته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته
ولا جهلا إلا علمته ولا ضلالا إلا هديته ولا قليلا من الخيرات إلا كثرتها ولا كثيرة من السيئات إلا قللتها ولا بعيدا من الخيرات إلا قربتها منا ولا قريبا من السيئات إلا أبعدتها عنا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة التي لك فيها رضا ولنا فيها منفعة وسلامة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.